so pot bang komane tum ke pu mohon da komane tum ke lapu permit so er to lapu si purbo claim bom dam cupu dulu bote nang kelang dong sele nang pa siksa buji sita claim ri pu ke pu dulu ne pa claim na ta ronat teng dan claim no kipon punra overload pon pide no kipu betal langroi baneng hon punang polong li mateng hon punang polasi anyo mateng claim le dang ni non ke kusi langroi ta aprang ajam bihe jim ta langroi ajam bihe ka nukta la kota putu polo kasi Forest Department atau mana cina uji bang ke un putte arona teng le paklem no lakan la permit ke en tumpan an bang ke bondep te pulo mana ke claim ke dete pulo te claim sita si control e kang ho gari paju pi jo ke Tela so gari kisit tang gari ke lage ren office tong pon pemasar dak sibi. latung dak pen bang ke ni tum pulo la dak pen bang ke ren so sinun jam pon no ki sini tum bang ke isia bari deng hodai da mo da pen hala kang huwe ka tum sita dak pan si wan masa gari ki nang cholai ji bang ke men piri pu an sini tum bang ke la bang ke mang pono la pen itu meninga hangat teng la hangat Sar agari da nomor abin nang na nombor ta wi bon Gari nombor. ta nombor ave gari ta kimilang par ke driver bang ta tobe la gari wan depen mak amen ta nita RGJ ama dak wan depen la dak Forest Department na tunggu amen aku ko sontong tok ne ni bang an bang ka amen ta ni Mungkin lah sosang ki kon nat telepon di latung ka jua teng kulote bolahat tere jo hat si pon to lana por ajo lai tung ka biang long pa parjet po kangal lo wi pa parjet po latung bolahat tere jo hat inu nang khan lo bolahat inu nang khan lo jo hat kahini ke pon to ta inu ti thi han ka Chalo sa. La nitum department det kele hala aksu da ni branch tunta pen ya tunta sirabun ya tunasi without Kuma mohol andar sa. ini mohol lo permit anda penala kurang kan cu adilum ke sewan ho aman ajo letong lo masih tunta ini jumde del ya jumde del lo masih driver bang nanti kita saya tuh kacang dulu ya Kacang dulu. tetap bang cisan lo bulder lo boleh tapi itu sisa lo kan Agari bang sesa dati.